gasobanuye mu finite kuri wa kabiri The Sky Sport Lounge House The Wave twirira show rebe barebye Ready or Not rimwe iyi ni kabiri hari uri kwibuka ibyamubayeho muri rimwe buryo bari bamwishe Imana ishimwe byararangiye hano kureba araziritse igi Skigari we Searchlight Pictures turi kumwe na DJ B Selector C wateje ibibazo muri uriya muryango ubwo washyingirwaga. You married into that family. Now they're dead. Washyingiwe muri uriya muryango none bose barapfuye. This goes far beyond. Gusa icyo utarizi ni uko byari birenze ibyo wabonaga. Ubwo watsinda uriya mukino wafunguye icyiciro cya kabiri gikurikira cy'uwo mukino. Ubu rero ugiye gukina n'imiryango y'abakire y'amiryango ikomeye abavuga rikijyana. Kandi kuri inshuro muraza gukina n'ubundi nka bya bindi urabizi. Abangaba muri kubona bari bugerageze kukwica. Urakaza neza mu rugo rwacu agasoane mu finite kuri wa kabiri The Sky Sport Lounge hariya hahoze neza The Wave niho biraza kubera mbatamo live turi kumwe na DJ B turi kumwe na DJ Selector C turi kumwe na Mikrogeni. May the best family win. Imana imfashe umuryango mwiza uze gutsinda. Bagiye guhiga umukobwa batangira gushyira amasikirini bamureba wari. Umukino uratangira mu masegonda 5 4 3 2 1 Rebe I'm not playing. Jena giyo mikino yanyu ndayikina. Okay. Vanilla? Bounce. Icha mushiki we nibwabona ko ibintu biri seri. Agasone. Ojya mutanyicira mushiki wanje. Agasone mu finite kuri wa kabiri. Arabari show. Tell your friend to tell a friend mwese muze twahurira. Uri buze gutsinda aratsindira byose. Ibiki harimo n'isi yose urayiyobora. Sinakwizera kwanza ni muri ibi bintu njewe. Uve. Nakubwiye ngo filime kuri wa kabiri turajya show. Yararebye rimwe. Genda bona biryoshye. Kabiri ni gucike. Kubita umusumari mu rutugu cyewe. Napfuye. Akipfusha baramushitura baramugaruka. Ace ntirarangira urajya he. Sinzi. Chawe. Fire. Anyway. What the fuck? Let all not here I come. Kabiri. Turaba turi Sky Sport Lounge turi kumwe na DJ B turi kumwe na DJ Selector C Jean-Marie Mikrogeni will be our host kuri uyu wa kabiri ni live show agasobanuye muze twirira ka live.